Oke, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, begitulah tadi acara pambuko bersama Yognya Sinar Budaya telah usai dari pandangan Anda bersama. Pada siang hari ini Sinar Budaya kerja bareng bersama perekam gambar dan suara Java Studio Multimedia, sang YouTuber yang mempunyai nama Java Studio Tengger, dan juga bersama Audio Rental Music Baroka, putra daerah asli Keramat Agung Bantaran Probolinggo, dipuntunjang meriah karawitan Sinar Budaya, juga milik Abah Masir Jabun Bantaran Probolinggo. Oke, hadirin dan saudara-saudara yang berbahagia, inilah penampilan tuan muda kami Mas Ega El Habibi dari keluarga besar PSB Mania yang datangnya dari Jabun Bantaran Probolinggo, pimpinan Abah Haji Basir, yang mana pada siang hari ini akan menghibur masyarakat Keramat Agung dan sekitarnya. Selamat siang dan juga selamat menyaksikan. Takok ki karo apa? Cek. Eka porata biada aja ngelak mulang le ya tak para ya na pangapora dari bulan ngecung sana tak langkong bulan sapo rana sedih.
badai lorong nyelontor badai lorong sidik Beri kang sombong nyeraut tang eka saja bersama mula saronto teka bolong sedang eka saja bersama mula Java sanonto teka bolong barokah menikah sombong seharusnya nikah dari pengumbin dan diotang polian dengan ka mai yudi nikah dan cuma boleh beda ini tanya nadi tone sekarang kau sergeseran nolar leker malak nole yudi elo bangga kapekeran ning mai kapekeran tak kelar di cerceretin keng takut mula sena benga ya nah oleh lagi anyar Kok matang oleh audeng wajaran beret beret le ponjana pote bila misem jalerek ning rini palereka bulan ngarte siratin dan kalau ngelak sorohan dari Muhammad Isa saya soroh dengan letone tuh kali letone sekarang kau lah mon setia sani ada mai mon setia teka ajan mon setia ada teretan dari Bonyono 17-an kade kok lah Ya jerokan pemain alangkong sewaran abai nyara otang mai Yudi tandi otang lah setia salian mai di Yudi bisa Halo mate Halo mate tadi Mate Pajangan kita bila torona sang keparan kau masang kemparan pacaran nanti ponangale saking tikane mai ben bulan matang langkaran tedung mak tengoloan mon tak ngedang ngalek karo madang ijung ngalek bulan mak kateloan mon tak pada lek Yudi lek mai tiga panarema sepana arema halo sakadinto kecungan bula salalopo saporan naring mai sapo renale Yudi kada enak seguni enak kacong cikir manis tina iya setelah kacong lede pak katanina boleh main betul pak le Yudin tina iya terjuganan kelaban boleh rinin tina iya enak kacong cikir manis
Kacong nak depak katana keramat agung dina tonton ekeninya kelaban keseceh. Saya kangen anak mulai tahun bilen tepak kahajede balik Yudi main tadi nak iya. Enak kacong cikar manis. Roben kacong nak payah bapak irse ojeng sebereng bede. Tapi make payah ben ojeng nak oi jika aja yang bacet lakon kaki kelaban bapak tadi nak iya. Enak kacong cikar manis. Oi nak nyari tampe atau nyari tampen payah nak ngin nyari kedengaran ngin sanga bi bapak ke jungnya ketelok na tadi nak iya. Kan nyaman bean setongnya dua. Macam lakar deh iyo. Mampu geran. Ya jangan aja mampu tak mampu macam risiko kan deh iya. Aduh. Macam terus nyeting ke Hamimah bola. Monteronya tinggal kok boleh. Siapa tak boleh dek ya? Apa ada tengah? Masa tak boleh mas? Boleh, tak nyaman boleh. Maju dah. Tang tretan kapi. Wan kok di tretan yang lemak. Keng poso popor ya. Saya dari Bunot. Maju Pramiaki. Saya dari Banjar boleh. Tang tretan. Tang ale udah marwak buru mulai malam marwak. Toye bro. Saya dari Menyono. Ayo, saya cari Sabe. Saya berbulu. Saya dari Lumajang, Penanggal. Ayo. Dan nak kapi. Ya ale ega ben Hamimah, ya tang penakan Suheni, sangoin. Iya. Balik sampurna, warlo tang ale ya. Rogi mantaden nak. Serogi. Kok. Oh, tak ada tambahan. Oh, iya. Tare majarin Kang Subandi sudah dijar Sabe. Mapi tibian ben. Kemelam bener. Andi. Maren nah. Oh kemarin. May lagian gelu. Bila manja bila tolak bila manja bila tolak nyalontor bede lorong let Yudi gentenan saya sedup din sapa salon edep mak tegis Arya jeren dulekor, tak nanggung jeren. iya Jadi kemantan adu lekor, iya bapak adu lekor, embun pak lekor. jangan kakek ini dua Pak Ade kakek, iya. Maju. Oke kapilah, pesan kaki. Tangale boleh, Yudi. Marah jarot nyorot. Are barlon, datang kena barlon mau ngasih tahun lagi, tak tahu mau tahun lagi deh ya. Jai ber lebih jajan dia deh ya. Deh. Kayak bolan kompoi lagi kayak ini deh ya. Mula abang raja soni, datang lagi anak kanan mengko deh ya. Jangan tak ngongkos kok deh ya. sering jeret atau sama aja lah cukup sangoin deki tuh siom lah mak siom mak eka saja pasapen mula ning rini eka saja pasapen mula kang Sugiono yare mangke nampun katemon pon katemon ning mai yare bangke dopon katemon menari nampun malam lek doma ampun malam Kau jadi jadi siapa macam kerja di Banjar ongke ya pun kamu bumbun komandan lah mata ongke pun dotak kira kulaku pole dukale kau nak jauh kerja dukale kau lah tahu salok dia mengerita dari monaten
laben rini are mangkin hampon seneng ngabes taretan niku pona polong kiapi dotak kerati kering si genteng ring seratin mak ragu pole nyang lagi loh Sore abas tretan kramatakum ula pompong kibeda Sore abas pompong kibeda kon marena tika etina ngomong kita esok dukuk ngalian Apa? Timar ya? Maku ngerokok saya pal-pal di TV mata ada soge lain nah dah ya tau saya kira pikiran PC mau ke PC gini sare mati tak kira di bawah PC aja dah ya jajan tabang jajan ya jangan ke PC makanya kira pikiran ke PC aja dah ya anakku laku noleh dah ya Arya tadi kerokon ya Wah, Ere mana kolong bangsa. netan ni Hasan ambu gelu ambu atau kira melolo tadi kerokon ya Cereng deh iya duhur tak ada ngebelak engkau. tak ngocak ya Iya. bela dek lah Ngejung apa kalau pai tak kira. kau Endang-endang warana Cokok kerong kami semaring reti Ya orang kapan Seteretanan merah keluar kaki bumbun ke matan jrek di papan matan orang ke korban palon namai saoi Kaki ini bela bagi kiri acara ya Dubarama bola sepola naring kramadakum Kerong bula keng tak cak ngoca asiratin Tak cak ngoca hati kerong macak ngocak galam pindah mak potato lane galam pindah lega mak potato lang mon sekonik etale are ngalak bekelan deh jauh dari Gunung Togel dari Tretan Sutres Irawan nih Bu Bandi larin are ri di Sutres nih ya Abu Sakir Bu Bandi di Sutres lah mata ada nak tibi kan todus mon cina tika ngajak maelang mon kene ngalik mai tika emolena galambuna maeka raton tiang ngilam
mati bulese ngaton siang malam mae pikeret siang malam mae pikeret ada dekare aja ai kelong kare peta akelong kare peta lamun ndek soropeta man borong ka mas ngojari isa ngan kelampi saking tade elek yuti kemancing aduh saya mana janji tika kabulan tak pernah tolong dikareng lagi tade pameke rena aduh saya tak langkong teran ini kalau hindang pun ini kah polan ama dong ini kap pompoy kita tak gelem pada kita yang penompat tadi kita tak gelem dulu ya roti beda budi ada pon matol kesoon Talangkong sebuaran na. Montan tretan mae bon oga kapi. Kuda abakel na tretan yudi kuda. Tretan yudi sebung sa oga. Kuda sa abakel na. Di berbulu. Talangkong na. Mon yudi banyak tretan dengan na. Mungkin banyak oga marah di berbulu dia. Neser yudi ria. Tretan na 11. Yudi banyak berenga. Makin di berakung banyak berenga. Tapi naja. Kesoon. sama sedih dung dung anak tilite dungna ngisan Java Lo tuli tedungna ampun malam jana
nanti nak ya. Dore wonang kepi. Mulai dari Kenny Pirini. Orang di bani. Kemana Andre kena mai birini kena dari gunung mana ke sekali. Ya. Mana om ke dana ya negara jual bakal kur-kur. Nonga tolong hati soce satri yang matur Bila senantu ke sebuah kerajarin. bila saya ketemu bisa raja ya kok ya. Gunda Pak Soklat. Tuli tidur anak bule. Ya tore tretan sobu marin sendel jalanan. Ele beti kok. Ngotak ke kaki labu ya saking kok lah sa kaki layak Sagi ya lah. Ampun Joko kendingan bernabi salam alaikum dan kaula King Saborana Kang Subandi laule langan-langan nyari boleh Arya benitang di ya. Kok kana bekelan. Are Pak Otang ajan mai bisutres. Saya dari nong token. Sama boleh. Saraba bali sutres malah kabina boleh aja namu jadi neka. Panjela tukang bini. Rin, Iya. mai, kemon kota memali dor mesin imbel kok kena. Arapa? Di bangal aja sasawa ke saat TV di tereng lo, nyaman. Iya bagi lagi kan kok tak apa-apa aja. Oh bagi kaki, tidak karena apa yuk. Mayuk temang Mbak Mong. Ayo. Mari sobu hari ganteran jadi ini guru. Mari sobu, mari siap maghrib. Alin kaki bu. Ya, saya temang mari sonat, mari. Mari duga alela. Oh duga alela. Rontoronan merasa kopi kengalah tepu etemanga bimai soro kalah launan lakadungan di otang oca katretan nasi anya masopu Selangkong nikah dari Sumber Bulu. Tretan Yudi, anggini ke tretan Yudi, tretan Selangkong. Tenang Kang bantu kok Kang. tak sombong boleh Mak tahu kagak Jo. Kakak Yudi. Woi tembel. Mai tembel. Tembelan dia bagi dan tak parit. Kena aja lah kelak kok. Dia rembacaan. Pucuk lali bu kok bu. Araba. Sip. Araba.
Ang nangrahan kau bisa bola. Oh, yang kau tidak para siang abela. Bahan sabun kau para siang. Nikir mangadu makrong toronan. Sejalanya kau domak ngalabu. Mayu temang lega lek suweni kalak laonan le mak le seneng ning atas jeren atena le sobu kiramanya kalan malam merasa kinang jaga ngala aku tuh maju tema ngala launan nak dunia takra aduh alik sopu Marbo, mantar baru sekaki akan setelepu, bika kira ternyata dari selamatin. Mantar akan mantar normal lah. Mantar kakirwa mantar dia todus kae para bika ternyata kakirwa. iya bener Mara kapibi na wer kapibi ni manor dia. Heri mara ke kapi. Tangga saya ada dengan nak. bomon let ada gun karo ngompong nyelok ben Ntar laporan. iya karo laporan terus masuk TV Iya. Ada apa ibu akal bu? Betul Bagi boleh boleh lima dengar kau. lah. Tak kena sangang bolo. Ngalak lebu domak tak jelanya ngalak betul domak atas pena dobera magang sumandi alek sobo setak senang are mangken ning atas jeren dometa kecung temangan Kak Kesa sini lah bu, ya. ya Jangan nagihan Pak Jeren boleh lah ya. Are selamatin lah kakek Bimai. minta abini bayi lah cinta Jadi Pak Jeren minta abini bae lah ya. iya Keng petodus kakek pecakangan aku yang kau deh ya. iya Deh ya. Jangan aku jalan lo kata dung melolo bae. วันนี้สมพูดโถซื้อบ้านที่เบอร์ซ่ากันแล้ว Talangkong Seborana jauh di Ustagil Laras. Dapat ke Keramat Agung. Tetap jale bulan molot. Tandi otang tembelang tengkan mautang mengkeropolian ponabon. Keson jauh di Ustagil Laras. mulut tahun berempat ya Yang rasa royo di boleh cari pun niman rak nawer sanor marno sang tak melolo mak mengkros yang malam kaki beda mabar tinggal yo ngitek melolo tak kiri kemelarat cong soon iya bener bener Ere basa parompong deje. Kalarena geng mae beda. Aya basa barongka pong ki pada sebab marena Jafa sejelas mulai tina juga jubile domak raja mena sangkare ngado domak rasa sapila jepita-pit lega tika domon natina saarebe kabule pona rasa sabule manarena yang
kerase laku pole monate na alam sobu maampun sana tak kira batona leburung male Anak soroan dari Yusuf Andi. Begendara wa Andi dari Yusuf Andi ya. Nyerah utang. Setia mau tengah Yusuf Andi ya. Ka judi main ya. Kesaon. Arero saroni manen nor. Pese nyaman bungar bunyan paden jenggu itu bu setelah laku langsung tombunyan kesaon. Iya mon jenggu, mon bese ndak laku le dimba. Da iya remong bola kas tada. Lagas ada ongguan. Tak sada bu. Ada lah, loco diri. Kaki sebulan saya nanti kau aja sih. Ya, mon ngocak tak jangan ngocak jong. Bekel beenyan sing ngocak. Kalarena epena sampai sarong le bede-bedena menemarena Java bule ponetina senajan pon rasa gerong ki sobung tampenale Sampai sarung rumah kabe bena Sampai leres doma apedek lasa Pikir karong ngalek yudi mai doma benarena Ingat tika mona lerek kabula mak sambil mesa Talakong tretan. Andi utang tembelang tretan mai. Yang bersoran na tretan Asia. Sapun pula nimbel pula. Selangkong. manele tangele ma ebulno go mapilla seta kontara alere tika leboro yang mai mun ko tadi otang ngocang tembelan kemai mun ngerowe se lebih juta seon salah jen mon sabah ke elong tak monye mak iya cek apa pada iya pada bab sengong lagi. tak ngedi ngomong apa Dentai lima sekop belah mana sepirule pone pena dari maka subandi ningrini sena belah aneko semakin tretan sopu pone tema ulat bedik delima bote kapelar le ibade ber montakan dinten kalau lima semakin le yudi derma pole tak langkong ten koloni mangle balong bere Mari dah. Abu, tak tunggu kanan ke arah mari. Selangkong. apa jelek gelok pelak lah tak gerasa gak nyanyi kerasa apa Pepe Pontang Pepe utang gini apa beru aman Pepe Pontang yo pelompong
Ah, jangan apa saya bener. Pepe Pontang. Pepe polotan. Oh, kebolo yuk, mau pepe polotan yuk, dia nak berkeramat. Apa? Keramat aku. Ntar keburu tiga. Lopot. Ayo, Jong, pepe pontang, Jong. Pepe polotan. Main nak sekat dong ntar ke dapur tadi nak ya. Karena boleh main nak berdatang kaki nak peresan ya dah. Tekan saja main ntar ke dapur tadi nak ya. Ibu sepuh je lah, mau taruh deki para siang. Kotoran wae tomang wak subuh kemarin. Pepe galompang, bibir jeruk saloni, misa maduran korang, agak bayi ngerongi, golek nang jalan sedeng, banyak senga senangi, benih gandeng berbeda, tapi gandeng alami, kini kau nyaman Yudi. Saya kemanya sama Yudi, nggak ada. Yudi tau dusun. Ngomong kacamata, ruang kacamata jelang. benar dikata cuma bentar hati apabila yang besti kadungan ini oh gua iya tak iya kok oh gua jadinya nah alereka aku betak ni tetedung tak ngatela saare ate bule kero dune serekna dalam ate cuma kita seto pepe kalompang bibir jeruk jaloni misem maduran korang ai kebaik ngerongi oleh alkelan saja banyak dengan senangi mengingat tidak dan beja agar tika alami agar tika alami. Oh pancet deh lagunya buat Ning Sila iya Ning Sila Monika Ning Sila ayo monggo lagunya apa mbak notop ateh oh notop ate korjak notop labang tak kok ning masuk tak ning lasuk ya monggo gun ate kening rongke iya ta iya lekor Pak Budi Soekarno Hatta lah bagun iya
Monggo Mas Roy. Pemasok Dayan po. Di utang-utang ka anak nyudi. Ulen tuka-tukan ka anak rega. Ulen melas. Ya. Ulen melas. Terus menumpang ka anak. Ya. Sagia lama. Terima kasih. Putri penerus ning rini mungkin siandi anak yo Hamimah. Keramanya kalah dan malu merasa akhirnya jangan ngalak paluta maju tema ngalak ulang sakitna anakku mana sorore bes mak rompong dece man serenare doma epena soro abes tretan kramat agung mompong ki beda mon marina ben bola podetina mota bedik delima botes kabelarne pada bere mota kadik ring-rini semakin derma boleh sekelangkong dan koloni mang kepano bere pola udah saya minta temang boleh pola sebu enggak para siang marah bisa oh iya hah siapa yang jangan ngocak tobuk saya paling ling bu mbak an setujuan gelu bu mohon mbak kan sebut iya terwajat bu marah ketebaan lah marah ayo jalan damai bu kanan apa kiri bu satu ide iya pak Dharma karena Arya anan rini lemari nompak iya sebu lemari siang iya lemari gila kare sore ini degi saya kare asar degi iya kare sore satu ide iya karena sengkok dia depak kata nak ramad agung dina tantona yang sacik leban ikeniat langsung cengker manis sebagai keluar iya mayu angleng mau nangleng bener lemai bubu biasanya angleng sepolo apa angleng lema ibu angleng lem area angleng sepolo ya jo tapi ada ibu enggak elang ya ayo lang ben Tritana sepuh kang subandi pilih sebure kok lempak ya para siang minta gendingan angleng ning rini pesena sapoloy begitu kalelek sepuh berarti kan lema ibuan sapolo begitu kalelek mai
Kamu kemain tika senengan ben barokah tika lan parlona nek yudi Aduh sayang terjukenan ning rini manter mulai jele ayare mangke nampon tengah madatang sakancan kula lakar cocok kali hojak natika terkatera nobi manis karanjangka KPA bening mere ya sayang mangga pisang jambu kepikiran bola sampi nangis kan sesampi nangis mangga pisang jambu dijual di pasar baru takut tiga ikalan goreng takut tiga ikalan oreng aduh eman kepikiran sedih nangis takut tiga ikalan oreng aduh sayang ikalan oreng dutak kerale bulan ikalan oreng seneng hati kamu ke senenganing mai senang aku Mai Juni Rini Mei Juni Juli Mas ya remangken pun ngundang sekancaan Kanjan Tibi kamu ke bunga serati bungaku are makin alek mai Rini Pak bungaku ya besar pola karang badatang benar rati nepoti hati kalek yudi dek budiare banyak rejekena karena bulan eka sajalah tatamu akal benetika aduh eman bulan Aduh, ini ngaki yang legre kena tak kelar aja kena. Marah aku sesan ya, marah tak keluar sekalian ku sesan ya. Beyomon, marah lah. Kedi teka ini ngaki yang legre. Marah wer, nawer. Yusuf, marah lah. matur semarun boleh korang oh karena neng dua mak Koko. ketemu bisa biru kok lah Ya apa wer tabeng. ya apa wer kemake wer tabang wer Edom macarahem adung metedum. Kabaya apa mesen sekotak jarahem? Marah. hah Marah. mbak enda enak cek lah komentar melon hah oh nawer mata dalam ya yo iya monggo Mas Roy mati mancing Mas Roy oh dudung anak kamu mak posang mai kena mata dalam oh kalah mai
Monggo Mas Roy. Sendi bungkusnya menang. Dung anak. Iya. Mancing. Gak fokus nih ya. Tak tawar apa kaki bang? Hebat, aji wong hebat. Duit bang, duit. Duet. Spesial buat warga Keramat Agung tercinta, yang mana kali ini requestnya mati mancing. Saya tak mati rokku deh. Ada dalam belah. Sipat goreng sipat hati ngarep senen lokasi dekat. Aing mata beremsek habis pikaan seneng sakuet dulu mantun rasa mati amanten melurus hati mulus lengarate ya karep bunga hati ape mensake hati melurus hati mulus lengarate karep bunga hati ape mensake hati. Barokah Aldirendang Musik Java Production. Tempeng nikah lebih beku sebulan buta tak ngatena pika gonjeng kelaina aing mata bengerembeng ngabestikan ngeseneng aku ada bule mantep rasa mati amancen. Malah rasake bula sangat karep bunga ate tapi masake ate malah rasake bula sangat karep bunga ate tapi masake ate. Bersama Java Production Barokah Goyang dan sinar budaya. Ayo Mas Ega. Tempeng etina mangu bula sama dia tak ngatela pika ala kereng laina aing mata bengerembeng ngabestikan ngeseneng aku ada bule manten rasa mati amancen. Kalau resate bula sangarate karep bunga ate tapi mensake ate malah rasate bula sangarate karep bunga ate tapi masake ate. Saiking ini mi Si ajo begentak re. mare modern sedikit. Oh. Ya, iya. Ya apa aku ya kiyo. Oh,
Setia deh iya. Karena aja malah para kolempak ah. Iya. Montengkan jan mai gelek karena neng dua. Neng dua tapi demaan. Moneng bi celara. Bu. Mak sembah. Nyaman numpak prak gila. Cara yang jauh bongkok. Setia deh iya. Butuh. Aduh, mak kon merokok. Peace. Bongga aja ya. Bongga demah. Arwah kepacebuk loh. Oh. Setia deh iya. Karena sengkok kelaban-ban lemari nimang. Iya. Ngijungin gila kemantan sobu kelaban pernah kena. Barak siang. Terus juga nyanyi juga lemari. Iya. Montemon deki bayi latih malam. Kal berempah. Cok malam mongku mi. Kal berapa sih nyaman? Kok tamburuan kada kok lah, tandik laki kok bela. Oh janda kau tak kebela. Mak promosi kayak gini mantan laki nih. Bayar dong gila. Cok, arwah gitu loh, arwah lah. Aduh oleh mama. Iya, ini lah. Karena dia mi sekelangkong abaringin sengkok ban ngicung mulai gelak sampai setia. Montemon deki malam lah. Karena sengkok gik nyarikan cek leban tretan. Bededina tanya tretan. Bededina. Setia kaki beli boleh kena. Iyalah. Tahunan ya. Halo sayang. Dadah. Tak cipiku. Gak usah. Tok kotok deki kalau empak gitu. Iya. Ya assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam sayang. Dadah. Dekian mon para kalau sangat. Oke. Oke mlebu kono wis. Takok kelopak. Edan. Bonyok deki kaki je. Pilih sama hari yang kau ngeroca cabi kaki melolo.